Alleluia, Gesù Cristo lumipad. Ula job ya kajing ya ukun lang rod Paskah Kristan ya ro ai ngojing knya u Kristu kun lang Kajing puli ni gam jagi apostol kalenong kabakindai kadukhat kabaningkong hadum arpo. Saulus udang maham khet shikhet da kajing perngam bat kajing penyap ikisnaran jong utrai. Ula lech holeng do orang ba berlapan na uwi kishiti aibor banra syagis nekok kiba Damaskus. Palada ulap ikino kibadai kijong kalenti. Shanrang ne kantai unring iki sya Jerusalem da kabate bakum. Te kat ba udang lech ula janpoi Damaskus bat kansan kajing syai na beneng kalat haba saudong jong u. Teula kelon hamadan baluyos ngawi kesur ke baong hau Saulus balai pipen syutom benyanga. Ula kali medayu kotrai bat ula ong ngalong ujisu yau ba pipen syutom ben Henry yeng jot bat kilet syakanong ba bat hang ta ensa yatho yapi yak ka ka ba pidei banle. Kirang ba kibayalai ringkat bat u kilayeng klem like kren. Kirais ngawi kesur Henry kimshem yo yano Saulus ulaki na kandau bat abau lakli ya laki kmat la ban yo gom ta kila syukten yu bat kila yalami sya Damaskus bat na kabanta laisngi syam la ban yo bat syam bam syam di badon way sunran Damaskus bakerteng Ananias utrai laong ha kajing yo pau ko Ananias bat ulathi ngadon hang ne kutrai teu trai loong to yeng bat tolecha kasurok ya kabalakhot kababen bat kali haying Judas ya weu breu uba na Tarsus uba kerteng Saulus nabahakmi udang duhai balui yo pau ya weu breu uba kerteng Ananias bau hanrong bat bau bu ya lakakti halor jung kanang bo ndop imat biang Henry Ananias la jubab kutrai ngaloy ngau nagi babuon syapang ne ubriu hadu kanu kakam sniu lale ikiru ko jongme kibaha Jerusalem panmenta uyo kabor hakiling do orang ba ban keme gitu baro kibakot kerpat ya ka kerteng jongme Henry utrai lo ong hu kilaj namarulong atyar balajet jonga ban panbanai kerteng jonga haki gentil bat kis bat haki pai Israel nabanga hihingan sa pen hadu kan ho uday bansya syutom na kabanta ka kerteng jonga. Kum tahu Ananias sulalek belarung apo yin bat habaw labu ya laki kti halor jong ulaong ko Saulus ko parau trai Jisu balapawa pi lenti kat ba pidang wan syani balapha enga ba pindup imat biang bat pindup dab dauman sim bakhoy margam ta kibakum kisah sarau kilahap nagi kemat jong bat ulala bani imat biang teula yeng bat ula sya pan baptis nang tau labam bat ula klain biang ula sa bun sengi bat kisanran Damaskus bat sindon ula sedang menilap Jisu kisinakok ulong ukun jong ublay kaktien jong utrai kasam kabasis pak hat nyau kilek setelah kepercayai batu yalap ika gospel to yero utrai pi kijai benriu baro to pendon burom yu pi kipai benriu baro kilek setelah kepercayai batu yalap ika gospel naba kajing bais na jung kalasan syar halo jungi bat kajing bat jutang utrai kani junom kilek setelah kepercayai batu yalap ika gospel Kajing puli na gospel wakot kat kumu Yohanes kalanong kabahin riu kat kat san po ar do pasan po kandai. Kiju kilay tay niya paramaki kiong kumno ni ubriu la aban ay hangi ya kado jong bangin bam. Kum tau Jisul ong haki sisya nga ong hapi lemda pi bame kado
jong ukho nu breu bat phide ya kasnam jong u phenam don jing em haladi jar baba me ka do jonga padu di ya kasnam jonga udon ya ka jing em bam jugot ban ngan sepen mi pa di u kisngi khadu naba ka do jonga ka long shisha ka jing bam kasnam jonga ka long shisha ka jing di jar baba me ka do jonga padu wadi ya kasnam jonga u em hanga ngapat ha u kumbau kpa uba em ha u lapha enga bat nga em dau kpa kum tau tau baba mi nga un em danga unai ken ulong pu bawan hiar na beneng dei kum utuk pu bagi kpa cemen kilaba mat kilayam en reu no baba mi ne pu un em junom ulakran kini ki haba ui kai ha kasinakong ha kapernaum. The Gospel jong utrai